aha Mushimbaki ku itorero rya Methodiste Libre ahakambitse ibihumbi by'abaturage wasangaga hari ababyeyi batandukanye n'abana, abandi nabo bavuga yuko bapfushije abavandimwe, mu gihe hari abandi nabo ibyo bari batunze byose byanyazwe. Abia Nyanteguza ni umukecuru uri mu kigero cy'imyaka 80 y'amavuko, yahunze ava mu Bibogobogo ya kabiri yageza ku gicamunsi cyo kuri uyu wa gatanu ahunze intambara. Basize ihene, twasize inka, twasize kiri tuntu habe n'isahani yo gutumbira, habe n'isafuriya, nta kindi twazanye no kutumeza. Amasasa yaturenga, amasasa yo kuturenga. Babe batwaye ibyo bintu byose. Ndakarenguka munsi y'inzu mu gihugu, ndakarenguka munsi y'inzu mu gihugu. Ubu abana bazibiye benshi abakiri bakuru. Nubwo abo baturage bari guhungira intambara mu mujyi wa Baraka, bavuga yuko bamwe mu baturage bo muri uyu mujyi batangiye kubatera amabuye no kubambura ibyabo, bavuga yuko badashaka kubona ubwoko bw'Abanyarwanda bita Abanyamurenge. Badutera amabuye batumereye nabi, bakomerekeje abantu benshi cyane. Ngo kubera iki? Kubera kutwanga uko Imana yaturemye nicyo batuzize, kandi tuzi ko turi abakongomani twese, banatuziza n'ibyacu twatunze twashakishije n'amaboko yacu. Gusa umuyobozi w'umujyi wa Baraka Jacques Mbuchwa Hussein mu kiganiro yagiranye n'izo mpunzi yazibwiye ko bazicungiye umutekano, kandi ko aho ziri Mushimbaki hari ingabo z'umuryango w'abibumbye n'igisirikare cya Kongo ndetse n'igipolisi biri kubarinda. Aba baturage bo mu Bibogobogo bashinja inzego zishinzwe umutekano za Kongo kutabatabara igihe imihana yabo yatwitswe hafi ya yose, abantu bagapfa ndetse n'inka zabo zikanyagwa. Cyadutangaje cyambere kiriho n'ukuntu abantu mu karere kose bobura leta ibatabara, akarere kose kazima na leta twaje kubona tugeze mu Bibogobogo no kumwisho. Icyadutangaje cyane n'ukuntu inka zonyagwa, amazi agatwika agashira, akarere kose kakuzuramo ba mayimayi bakajya ibintu byose bakayimara, batwika amazi yose tugasigara gutyo, nta mahuzu nta myenda, bamwe bataye abana abandi bapfushije abagabo. Leta ihaye barangiza yicara mu gasozi gusa yiturangiza yiture. Major Dieudonné Kasereka uvugira igisirikare cya Kongo muri aka karere avuga yuko ari abasirikare boherejwe mu Bibogobogo kandi ko ari agace bamaze kwirukanamo umwanzi. Mumenye yuko usibye abaturage b'Abanyamurenge bahungiye Baraka, abafurero nabo bari batuye Bibogobogo, hari abahungiye Kafurwe, abandi ya Bela ndetse na Kalinga. Bedasenga bwaradijwe rya Amerika, Baraka mu Ntara Kivu y'Epfo.